Iya, presnya Bapak. Pakai. Bentar. Sari. Oke, Pak Pendeta dan kakak-kakak, sebelum kita melayani pada malam hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pada malam yang indah ini Engkau dapat mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk melayani-Mu pada saat ini. Kami mendoakan Tuhan Bapak Pendeta yang akan mendaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan agar sekiranya Tuhan memampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, agar sekiranya kami yang mendengarnya dapat mengerti maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua. Berdoa juga Tuhan untuk kalian sebagai host, Adik Aca, Kak Lebianto dan kru yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan berkati untuk masing-masing pelayanan yang mereka emban, agar sekiranya dapat mengemban pelayanan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jackson.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, dalam situasi kondisi Bapak Ibu masing-masing. Sukacita boleh kita nikmati, duka cita boleh kita rasakan, tetapi semua itu hanya seizin Tuhan sepanjang hari ini boleh kita lewati. Mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh ada bersama-sama dengan kita dalam berbagai musim kehidupan yang silih berganti. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu bahagian firman Tuhan yang akan menjadi bahagian perjalanan iman kita melewati malam ini, bahkan mensyukuri segala yang telah kita alami sepanjang hari ini. Juga malam hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, pun doa yang akan kita panjatkan kepadanya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam edisi 2 Mei 2022, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan lewat hambanya Bapak Pendeta Daud Kaluring. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Selamat berjumpa. Salam asih tamu. Ya, puji Tuhan, hambanya boleh diperkenankan ada bersama-sama dengan kita melalui ibadah virtual pada malam hari ini. Pun juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu berkolaborasi pada malam hari ini untuk bersama-sama mengantar kita memuji memuliakan nama Tuhan. Di sebelah kanan saya ada adik kekasih Pasa Bejor Tanjong dan saudara Lebianto Batara. Mereka akan bersama-sama mengantar kita menikmati puji-pujian persekutuan malam hari ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, tema malam hari ini yang akan mengantar kita adalah To Napakaboro Puang Yesu. Edisi malam hari ini adalah bahasa Toraja. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan, mengambil saat teduh bersama-sama dengan keluarga kita maupun pribadi kita masing-masing. Dengan pujian kita naikkan kepada Tuhan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup
hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kure sumanga misa penanian Pak Pudian tumangkana parampo anakta ampo bati taruk bulan umparampo impak pangadaran umpak kilalaki lako kita solana sang kumiatu mintu apa nara ata puang yatu mintu apa napak kamasian puang melo malabi siam maindan tomatuangku siluk solanasang salam asitamu lante kamenomban lante mabongi totemo latanay unnanung itu agan katuanta unaim peladai itu diona pak kaborok na puang Yesu tu mintu apa na pagaulan katuanta mintu apa na rata puang lan katuanta benenek ta eta masanang unolay ta eta paran unolay ta eta manaman unolay tu apa na pak padadi puang matualan katuanta mabongi to temo la melada aki diona misa apa dadi tona mangka malimbangun tu puang Yesu. Dolo dio melatanan nung tekadan na puang matua, may komita masambayang. Kipudi kipakala abi komi puang ambek mamase lan kadatuan suruga. Puang tu tontong maapakaboro, makaritutu, tontong mamase lako kami mintu panampami. Mi pasitamomo kan lan tebongi pak kamasyami kini empenombay komi. Kini saabu sangami kini empakendekan komi pak pudian. Siala kini unnanungi tudiona kada kaborokmi. Puang ambek mamaselan kada tuan suruga. La nabasa tau mite kadami. Tangnya kamanarangangki siya kapesanangki laki satuan. Sanganin na kuasa penamasal lomi. Laum patudukan ni. Laum nadaikan ni. Diona laum parampu ite kadami. Situru lalan pak poriami. Apa tu nakalo penami opuang matua. Lami pak aperangyan. Lami pa pangadaran, kada pasakemi lami parampola koto ungkamali komi. Kuasai mi, tutanga aki penangki, siya katuang ki opuang angki parampo ite kadami. Pasake tu tamila umperangi te kadami opuang, natarima lan kapatonganan, natarima lan kaparanuan, natarima lan kasendean. Kure sumanga puang, tarima kan tema sambayang. Poparan itu penangki, pasake itu penangki, pasende itu penangki. Lansangan na puang ki puang Yesu. Ulen di pangantaan na puang pena masalo ki masambayang. Haleluya. Amin. Tomatuangku siuluk solanasang tu di pakaborok lan sangan na puang ta puang Yesu. Puang tu mangka malimbangun jom itu otomate. Puang tu mangka umpa ape kitanan kalena lako anak agruna lako tuto ungkamali lako tuto umpatongan nih. Lata basa tu kadanna, pak pangadaranna, lan may surak mangka na tonoranni Rasulu Yohanes pasal 20 misa angka bunga ana salako angka 10 apa. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tabung ke solanasang tekadanna puang tapasadiay tapasakai tabasay tanandungi susi misa tomak patongan. Puang Yesu umpa ape kitanan kalena di orandan Tasik Tiberias. Undin na to umpa ape kitanan mi kalena tu Yesu lako anak guruna di orandan Tasik Tiberias. Ia tu Simon Petrus dioren sola Thomas tu disangaduka Didimus. Na Nathanael dio Maikana dio tanah Galilea. Na anak na Zebedeus, na da dua pa anak gurun na senga na si Solan.
Na kami Simon Petrus lako tindek tahu lalau nak me bale. Na kami tindek tahu me bali lako lalau duka kan urundu ko. Male mi maklopi iya to bong iya to taebang misa apa nakabutui. Ton natiban mo masiang ke ede emitu Yesu dioran dan tasik. Apa ta ena tandai anak agurunna kuma iya mo Yesu. Mekutana mitu Yesu lako nakua epia den rakapa akan dan iti. Nakua mi mebali tae. Nakua mi ungkuan ni buangi tuda laamu rokko saade kanan nalopi. Manasa lamialah. Nabuang mitu dalana nabelan na lenduk budan na balelan tang nabela mi uri. Nakua mitu anak gurun na tu napakaboro Yesu lako Petrus. Ia mo puang tu. Ia to narangi Simon Petrus kumo ia mo puang to. Napotambeke mitu sambu na belan na tae na me sambu na me kondong roko tasik. Apa iya tuan agurun na senga amak lopi saya belan na tae na sangapa membelan na diomay gantanan. Agi-agi ri 50 nda apana naru itu dalla ponno balelan. Ya ton na kendek molangan gantanan na kita mituruaya nani bale dao siaden duka roti. Na kami Yesu lako tinde tahu bai mai pira tu bale mane miala. Kendek milangan lopi tu Simon Petrus naru itu dalla alangan karangkianna pono bale si kapua 150 talu budanna. Na moi pada budanna to ta eduka na serek tu dalla. Nya kami Yesu lako tinde tahu. Mai mo kami kumande. Apa ta ebangi misa itu anak gurun na barani mekutana lako kumua mindar komite. Belan na inang na sammo kumua ia mo puang. Sai mi Yesu rekei na ale tu roti na tadon nilako sia ia duka tu bale. Ia mo tema pentalunna Yesu pa ape kitanan kalena lako anak gurunna ton na malimbangun mo diomai to tomate. Ramporandan na kada kaborok na puang matua di basa di parampo di pa apesanan di pa pangadaran di pamanasa lako mintu tong kamali, lako mintu to undaka parentana puang, kamali parentana puang, pamaindan parentana puang, lan mintu allo katuanna. Teman-temanku siluk solanasang tu di bakabor alan sangan na puang ta puang Yesu ya te kada mangka kubasa ya bangsia tu kadanna puang mangka di basa isang mai allo minggu tanggal misa bulan 5 tahun 2022. Palendu malabi na maindan na tekada ya te nenek bang dinanung, nenek di pelalan, nenek di peladai. Susi kita tomak patongan. Ia tekada na puang matua di pong alan sang buku kada to na pakaboro puang Yesu. To na pakaboro puang Yesu. Ah maadin ki mekutana solanasang Pak Pendeta ya ke na pakaboro na puang Yesu. Ya ke na pakaboro da tinde puang Yesu umbara susi tu agana Pak Pendeta. Maadin mekutana ki lah ko lan penanta. Maananungan kilan penanta. Umbara susi tu aganna, umbara susi tu patunna, umbara susi si tetena ke dikuat to na pakaboro puang Yesu. Nah, den misa tuna. Ya te tuna ya te diona misa atau matua. Unampui misa darang ya te darang na darang baine na den nampona. Ya te ampona te ya mona patu ugun ni te nenek malim kambi malim daranai malim posara ite darang birang. Den sangal lo ya tinde pia ampona male na solante darang na lana pakande pa ba atum mana ko ta ena manda atore ena ya te bir ya te darang ya te darang birang ya te lusu male tama pangala ya te ampona mataku misule la ko nenek na ko nenek salah moi ya tu darang mi nenek darang birang lusu male tama pangala ta emo ku bisa lambi male lari tama pangala. Na sangat tidak pela sengke tu nenek na. Ya ton natande sang bonon na kumua lusu te terong lusu te darang birang.
Na kami te samanan wahai sosok kami tomatua. Sosok kami. Apa pa ya to? Tak mo darang mi, tak mo lay pake male mateke, tak mo lay pake male nali to may apa magasa. Tak mo lay saki. Apa pa? Ko ya te tomatua to ko kapabang sa apa raana maapa kapabang tang sengkedu kala kompona. Tang sengkedu kay lako te sang banana ken namorongan ako. Nakamo mareko na darang ko ako. Kapabang ka te tomatua kapabang. Sanga minggu oh na melambi jo may tiba-tiba buda darang jo rampo jo tok bonon na dito matua. Ternyata ya te darang birang sulim bawa buda darang laki. Nakuami tu sama banan wah lendo utongannya te apa te di kuato sangalo tae mo apa lami sakit tae mo apa lami pateki. Nasule tinde darang birang umba buda buda darang laki. Na kami ay lendo utongan rongko ami tomatua. Lendo utongan kamu kiang gaami. Lendo kamu tudal le ami tomatua. Ya ton na sangapa to. Ya tinde darang laki si melong. Na tiro mi tindampo na tu melong na lu. Te darang ya te. Male minasaki. Ya to namale saki saba tae pa na sial at tanah. Tae pa na si kalam maatongan. Ya te darang iya te natobangan tinde pia, tinde ampona. Nako mi tu sangabanan tae pole na melo te apa te. Hiti mompomi sanggang titi ampomi. Kena tae te darang lagi to kona taera nala sanggang te ampomi. Sidi mo male sau. Na ya apa ya to te tomato to ko kapabang tae bang nakuha kumakoyo na tae enggak na tae ga ina tindi apa. Tapi na tarima bang tumintu karana te sangabonan na tarima bang mintu te karana sangabonan na kumakoyo na buara ka tindi te darang laki na susi mo to. Kapabang di ka ato na kappa na darane te ampuna sawa ale ito. Sidi mo na sanggang. Sangapa saya parentana datu. Saya tu parentana datu na kwa mintu muane mangura lante tondok la ditambe nasang la male parari. Na kwa mite ne muane na kwa ko yo tirobang mi tempo ko mangura ya matoto iya pa ko tirobang Amerika na. Tang nabela sidi sanggang. Tae mi na male di male parari tinde pia toko saba le eto polo. Ya te tuna ya te lako kita solanasang bay biasa dadi lan agan katuanta. Ya te kara-kara ya te biasa kapang dadi lan katuanta lan maarupa-rupa agan katuan. Ya na dadi tumisa agan biasa ki sumarro. Biasa ki lamoray sengke. Biasa kita manaman, biasa kita masanang. Susi tinde nek muane, ton namale lusu tinde tedong birang. Maadin la susi tanga ata tinde susi sang banon nakum apa palami pake. Tae mo lami sake, tae mo lami pake mateke. Pakapabang tene muane. Tomatuangku solanasang tu di pakabor lan sangan na puang tapong Yesu. Ia duka tetuna. Mangka tabasa lante mabongi totemo maadin ki lamikutana kuma pa pendeta ya tuto na pakaboro ya tuto na kamasei ya tuto na karimanni puang Yesu melo naman na morakatudadi manaman naman na morakatudadi masanang naman na morakatudadi maadin ki susito maatanga maadin ko yan na kamasei ki puang Yesu na pakaboro ki puang Yesu batonan na kumua yaman nama tu melona, yaman nama tu mana-mana, yaman nama tu masanang na tu dadi lan katuanta. Ya tu susin na tu tasanga, susin na tu taanga, susin na tu tapalaku, susin na tu taranuan, tu ladadi lan katuanta. Atau umbaraka susi Pak Pendeta. Ya kemi pokadi to temo bongi to temo Pak Pendeta kumua to napakaboro kan puang Yesu to napakaboro ki puang Yesu to na alamase ki puang Yesu umbat tonga rasusi.
Ya kita bahas itu Pak Basanta. Mindan na tu kasirisan kapualan te Pak Basanta ke di tengah-tengah. Ya tu kasirisan kapualan Pak Basanta te ke di tengah-tengah Simon Petrus. Matumben na kasirisan kapua. Susi bang siapa misalnya contoh bang riteke misalnya dia anak ta malapuk lu. Ya tini anak talento malapuk na. Ya mau malapuk na lan pasikolan na. Na ya anak ta malapuk ya duka mau manarang na lan pasikolan ta. Pasikolan na. Ya pi malapuk ya pi manarang. Iya toh. Jadian na di tengah-tengah teh ya pi malapuk ya pi manarang. Ma adin diko ya duka membelong na tu HP na. Iya toh kira-kira. Ma adin duka ya duka membelong na tu motoron. Anak wa tu to mangura anak wa ya mo pia malapuk na ya mo pia manaman na maganta malapu. Nia tu motoron na motor Scooby warna pink. Wah, ma adin na petawa itu mangura te. Apa ya te pia? Tak abang cewek empurai. Oh bisa dibayangkan. Wah, ya mo ya ma ya me pa adi te ya me siri te ma adi na wah. Nangata eli me te kesus te. Ya mo malapu na ya mo manarang na ya tu motor na Scooby warna pink. Na tak abang cewek murai na do. Tak abang cewek empurai. Ma adin ki wah tak eli te kasih risal lu ki te apa te? Susi tinde Petrus. Ya te Petrus nang zaman na me tu madalla. Nang zaman na me tu malin dah ka abale. Nang zaman na me tu jong to Tasik. Ya te Tasik na dah ka abale. Nang Tasik nang biasa mo na ni malin dah ka abale. Oh, apa pala di kasus saya kesusi teh. Nang to biasa memang adalah nang to biasa memang malin dah ka abale. Ya te na ni malin dah ka abale nang Tasik ya tu biasa na ni malin dah ka abale. Na tandai mang mo ya sitongan na Petrus kumua. Ya anna tete pada to bongi iya to hindi to tunanay buda bale maamisa. Oh. Kena morongan te kamu te mbedeng komite tu marasan ma bisnis. Nah mitandai mang mo to kuma ya na bulan niya to ya tu alyan awang marah. Ya na marah tu alyan awang di pebudai dialin na dianna ya na bulan iya to masuli awang buda sarota. Kira-kira susi to. Ba atu toma abali libay. Na tandai bang mo toma abali libay kumian na bulan pada to bulan iya to na buda bay si kapua na daka tau. Ya na bulan iya to ta na buda bay si kapua maalab bat belan na tao pasara ba atu gau. Jadi la susiduka to tinde Petrus na tandai bang mo ya tu ina na tandai bang mo tu tete na tandai bang mo tu lananim parokodalla tu na tandai mo buda bale jong. Apa yang na dibasa te Pak Basanta ya to na mandaka abale ma adalla abale sang tuturan bongi ta bang apa siri ikapua ke di tangak mandalan ni te agan iya te siri ikapua malongko liu tu Petrus saba nang zaman na mo nang yabang mo na posara allo bongi. Nata apa nala? Kena bisa te dibayangkan kena toma araga susi Lionel Messi. Pa araga ya mo pa araga manarangana. 90 menit ta emang na cetak gol. Sementara ya tu kiper na balina cetak gol. Siri kapua. Ba atu Ronaldo contoh Ronaldo. Ba atu Marquez. Ma balap na ya juara sang pulanan pembalap na ya juara sang pulanan. Siri kapua. Apa to matuangku siulo solanasang apa tula morai na pokada tekaran na puang matua diona kita. Ke di kuato na pakaboro puang Yesu. Yan na pakaboro ki puang Yesu sitongan na labuda ya bale na ala Simon Petrus solasang manena. Tobongi ya to. Apa papa pendeta tu laki ne melada kumayate puang Yesu nang napakaboro ki. Iya to na saya tu pengisu pesitamui. Iya tu na pa apikutanan pengisu na kawangri epia. Den raka pa akan dia niti. Apa patuna te pikutana iya teh. Maadin yakin nala maade ken nala kita di kutana ite na nang natandai mo kumatay apa diala. Apa lata ko bali maadin ko na amiti rawang matay apa te na mimekutana siapa. Tak asyara kami pakoci-koci na sangat mangurah. Tak asyara kana sengaan na mi paape kutanan na ko biasa tomong kana maagarambol na ko sengaan na nimpati na sengaan na ruah. Male memputa atulilan na.
Apa si tonganna tumurai na pokada na pangadaran na pamadatu puang Yesus lendu iti pekutananna. Apa si tonganna tumurai na parampo puang Yesus lendu iti pekutananna. Aparah den raka pa kandaniti den raka male mialah den siara kapangapa amite sangabong itu uturan mialah. Apa nakwa tupia me bali. Nakwami tae. Apa patun na te kada ayate apa patun na te kasipakaran na puang Yesu sola sia Petrus anak gurun na puang Yesu apa tula tapeladai ya tula tapeladai sitonganna morai tu puang Yesu na daiki kumua pokade sang mane apa tu marasan dadilan agan katuamu totemo parampo itu apa mu perasai parampo itu apa nakamali penamu parampo itu apa dadi sia marasan dadilan agan katuamu. Lantananan dapomu susi misa ambe, lantananan dapomu susi misa indo, lan kalumingkammu susi misa tomangurah, lan kalumingkammu susi misa toma abalili, lan kalumingkammu susi misa piamarasan undaka zaman pengkarangan, lan kalumingkammu susi misa piamarasan undaka kamanarangan sia kapaisanan. Bisa duka temi tomanguran aku marasan na undaka. Bahasa melona tomangurah, marasan na undaka ayang. Iya toh, susi duka tinde elian marasan toda mamali, marasan toda kumuaken na tarima duka mo opuang matua, mendadi toma akamaya susi misa. Proponen, lian toh, salama lian. Amin kan lian, den atu dako na tambay ko puang matua. Susi duka to tu pekutanan na tinde puang Yesu, den raka pa akan daniti, den siara ka apa miala, den siara ka apa miapa sang bongi bang mo komite, nang tasik biasa memindah ka abale, sang bongi mo kami nang kamu nang toma dal akomi. Yakin aku tu di Somalia adalah tina adin tong tak ikut apa sawana tak ikut tadi kumpanan ni buda bale umpa di kuan na bisa buda den bale tapi apa nakua tinda impian aku tae ya to na pokada mitin impian aku tae ya na di bahasa te karana pong matua lendu mandalan tak ena pasti surungi puang Yesu tu apa mangka dari tak ena kuan niya makato sang mane. Tak enak aku sanga para jago ko madala. Tak enak aku sanga para iya tetasi nang biasa bang mo munay. Tak enak aku sanga nang mutande kumian na bongi, ya na malilin na den nang buda bale dapat. Ya tu pengi surampolan katuan tak enak apa salah, tak enak rampom apa salah. Tak enak rampom pasi surungi katang pesanan na tinde emipia. Payak na ditiro. Tak apa nak pengis epia. Ya toh? Ini tiri. Ayah anan. Bayangkan nakwa mana tinde Petrus tae. Tae moran na buda na pokada pong Yesu, tae moran na pasisurung iku mo iha mo kato sang manita ebang mo masambayang, iha mo kato sang manita ebang mo patama persembahan, iha mo kato sang manisa tae mo patongan iku malimbangom mo osule, iha mo kato sang manisa tangkang kangko mo kanasay ko mo maapato malimbango mo iya mo kato sang manesa ade mo piongan ni na apentalun iya mo kato sang maneke budamang kadammu iya mo kato sang maneke dolo-dolo jobangko tae na pokari pong Yesu to tapi aton nakuha mo tiniipin ako tae batonan na pokada tonga mo di katwa padadilan katuan na tae na buni tae may komisolanasang tamelada susi Petrus umpo kada tongan ni maabulololong tu apa dadi lan kaduan na. Bay to temo dengki tu marasa mapaadi tu penanta. Marasan ki den apa di kamali pata apa na parokoy puang mato pala ata. Marasan ki to temo bangki tu penanta. Marasan ki to temo tang masanang. Bay duka marasan ki to temo kiara ara. Bay tande bang mi beda dengki marasan kiara ara ato temo. Ba atum beda demi ki tu marasan untang itu tang melona to temo. Tapi aton nakwa Petrus tae na buni-buni tae na maalasan tu Petrus anu te pong Yesu kira-kira tapo mo tu bale jong tasik tae nakwa tu Petrus nakwa kira-kira malenasa mo malay te bale matako lako kami tae na daka alasan tae na daka apeng kayokan tu Petrus maakana ya to na parambo mi Petrus tu apa dadilan katuan na
ta apa malambu tu pebalin na pongeso na kesang maneh. Ayanan buangi tu dalaamo rokko saade kanan na lopi. Ta apa na pokadambang pongeso kuma inde sang maneh pogau Ia mo tetu nenek sitonganna lata daka, lata pelalan, lata nannung, tatanga alan penanta, apa tuna sanga, apa tuna pokada, apa tuna kalau penanna puang Yesu, laku pogau lan agan totemo. Ya naden apa dadi tang situru lan Pak Porianta, da tata apa sumarro, da tata apa sulem pasala kaleta, da tak apa sulem akada kuma taemon na pasakken na apuang taemon na pakaboro na apuang taemon na perangipong mato tu pas sambayanganku. Susi tinde nenek nina. Taena tak apa sulem akada kuma nang tampak ropu. Saman na tinde ampoku, tak apa na tandai. Na malio ya lusuran itu darang birang. Taena susi to makada. Taena mapaadi penan na to na mahale tu darang na. Tonton bang ya sabara kon na buara ka na maleo mo ya. Ya ton na sulomo te darang birang sula buda darang laki ta edu karena ko tiro mi. Mi ko para. Ta ade mo to darang ko, ta ade misa male misa sule annan. Tapi na ko iya na yomi to tu dadi. Yomo ton na maleo mo sakitin di ampona tinde darang laki. Na tobang na sidi sanggang leto. Kota edo karakon na kulit patung mari. Patanan na lako kita solanasang nenek ta tandai tu apa marasan na pugau puang matua lan agan katuanta. Satu turan tu Petrus undaka abale ta etongan napa patay na tandai Petrus kumayan na rampo tu Pangyesu na pokade tu apa na parampo lako kaleku ang kupugau kan ni nang dentongan rian na lako kaleku. Den angga anak ko patongan tu apa kudaka. Nako Pangyesu buangi diotok sa de kanan na lopimmu tu dio na dalaamu. Buda dukalan katuanta tae tatandai tu apa marasan na pogau puang matolan katuanta. Mo ito temon nambay mapadi tu penanta. Mo ito temon tasanga kumatain na ben na puang mata tu apa kupalaku. Tak nara atasan na apuang mata tu apa na anga penangku. Pasitongan na pembuda tak tatandai tu apa marasan na karang puang matolan katuanta. Itu nama lemang kambi itu Musa. Di Gunung Horeb. Tak bang na paatinduan ni Musa. Tak bang na lambi tanga na Musa kumalar saya tu puang matong pesitamuina. Lan aagan diona to oduri tubutung na bala api patay na tapu. Tayo na tandai daw ton na malemang kambi domba na ambena kumamarasan tu pang matuang tiroy marasan tu pang matuang usaladan ni marasan tu pang matuang kamasay ton na rampo tinde singalong kande domba na ambena napatay daw. Tayo ka na tandai Yusuf lan katuan na ton nasoy ambe na male naso Yakub male na kamale ko tiri tu sino umu jodotan ta na tandai kuma apa tula rampo lako kalena na paroko bubun sino una na baluk sino una ta na tandai Yusuf apa tula dadi lan katuan na tuna ata ton na minggu sang mai. Tak edu kana tandai Paulus. Apalah dadilan katuan na ton namale. Laum patay, laum pungo, laum tarungku to sarani do damsik. Tak ena tandai. Pakusanga suluk solana sang tatandai umbasusi tetuna iya teh. Ya ton na marasam male tu Paulus situang kasengkianna, kamagalianna, kamagiigiranna lako to sarani, to maapatongan lako damsik. Saya tu pengesum pesitamui. Lan penggaran na rasulu pasala kasera ya apa? Na ko tu penges Saulus, maapra kamu kabiri na. Yakin nakita te maadin di ko pisa mari na pamuru pengesu tu na stroke. Pisa rin na pamuru pengesu tu na tae manis sa malingka.
Kela mekutana ki to temo ko pa apende tambara susi tu disanga napakaboro puang Yesu. To napakaboro puang Yesu. To na alamase puang Yesu. Ya tu pe balinna susi mo tinde Petrus. Ta na tanda itu apa marasan dadi. Ta apa na apa. Male mandaka ta apa na apa. Peden du kami ki to temo tu masai mo male mandaka ta apa apa tapa. Ta apa na pajongi puang mato apa lata. Ma atau mo dinindaka ajaman. Ma atau mo dinim pasambayangan anak tabati ita tu taena susi tu dadi taena susi tu tasangan na tu dadi na pugao. Apa sulu solanasang rampu tu pengisu makara lako Petrus na koe buangi tu dala mo lako to sa adekanan lupimu. Ma apenduan na umba susi tu disanga to napakaboro o buang Yesu. Paulus malis itu ang kasengkian kamagalian na lamali umpati to sarani lamali umpungo to sarani malim tarungku to sarani. Apa ya to nasitamu pong Yesu? Ya ken nakita. Tasitamu tutong mangkong kabiri iki. Ya to ba atu tasitamu tutong mangkong pakasiri iki. Nala ditiro lako kumayang ke unang kusa utinde. Na maadin takengkian ni si koho. Kampai ku pabalai ko kampai. Ku patiron duka ko sama nih. Iya toh. Adik ke misalnya dulu kampung lalu Pak Arapuan toh. Biasa teme lalu Pak Arapuan biasa ki kedendem mi melo kale teruntana teme rapun tapi anako aporoki ko sama nih. Tiro itu kami. Tak melambi kan sama nih. Tak palambi mulako kami. Laka sugiran pi layanan pi, laka okoran pi, laka pesanan pi, laka peradesan pi. Iya toh. Panalitan daerah Katulino. Na biasa nakwa tu tomato biasa nakwa. Iya na talam buaya kendek sampurari. Iya to batu iya na talan sampurari kendek buaya si sonda menteng kalete. Den natun tasugi pa den natun nalangan nito senga. Na kira-kira na yate tomangka di dulu na yamen dari sugi sule. Na saw itu kasugiranta. Maadin na kengken duka kiisa na kwatiro mi. Yamo tasi palangan kiano. Tapi yate puang Yesu bayangkan. Yate puang Yesu Kenalamora itu buang Yesu, kenalam tangga tolino kayak mangka ko sama nih. Kupamuru ko, stroke. Masa tu tojo damsi na patongan na sama nih. Na penombay na sama nih. Na masa lamali mo kabiri. Tayo maro ko to. Tapi luar biasa tu buang Yesu. Na tambay tu Paulus di pamarombari matan na Paulus talungan lo talung bongi. Na iko kaya lah dipake ko sama nih. Yamat itu disangat to napakaboro buang Yesu. Tayo mo na pokadi pong Yesu ko. Tayo kaya kumukilali sa akin. Lendo mas agaam. Tayo mo na pokadi ito pong Yesu. Ta apa ditampay ito Paulus. Iya mo te ketanan nung ite kamelon iya telan katuanta. Lama aranwan ang ki unolay ito katuan marasan na pakamasan po matola ko kita solanasan. Lasu siranun tatinde nene nina. Ne emuane. Iya na dadi tu tang susin na tu nasanga sanga banuan na lako kalena tayo na ta apa sumarro. To namali tinde darang birang. To nale eto tu ampona tobang do may darang laki. Tayo na ta apon tiro mandapi tu apa dadi lan katuan na. Tayo na ta apos saroy tu apa tang susi penana dadi lan katuan na. Iya mo to yake taperasay kumato napakaboro na apong Yesu. May komita melada. Untangai unanungi apa tumarasan na poga upong matua. Lan katuanta susi Petrus tay apa na apa to sang bongi. Apa ito nasitamu pong Yesu. Napapakan ni pong Yesu napatiruan dale kamarampasan kamilan pong Yesu. 150 talu bale. Bale kapua. Ya mo tetu tananung. Kumamarasan tupuang matua mengkarang lan katuanta marasan tu puang matom pasak ke katuanta marasan tu puang matom daranai katuanta marasan tu puang matom bagi kamelan lako kita solanasang lan paarapuanta lan dakaran kandeta lako bati ita lako taruk bulanta ya mo to tama aranwanan ya mo to tapoparan itu mamasena puang matua tatarimai tu diona apa melo tu na pamanasa puang matua lako kita solanasa amin. Silo solanasang tu nakamasay pong matua,
takana selan katonta solanasang kumua milan mintu agan katonta lama susah lama sanang takana say tapatongan ni kumua yatu pakaborona puang matua tontong payan lan katonta tae na lamba ki sangadinna na bengki pak kamasenna yamoto tu pakaborona. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa perenungan kita pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita yang silih berganti. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Menyertai dalam berbagai kehidupan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pendidikan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, baik dalam setiap kerinduan anak-anak Tuhan. Jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan, berseru kepadanya di dalam berdoa. Kita akan merespon firman Tuhan ini melalui pujian Sampai Memutih Rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu.
Ya mato tu penanian umpa kilalaki, umpa kanan aki kumanang la tontona, umpa kala abi puang, nang la tontona umpa madatu puang matua, mereka na biasa den agan tu dadi, tak na susi tuku sangan na, tak na susi tuku pasambayangan na, tak na susi tuku piagin na. Na yato na ben na puang matua apa mangka mo ta penanian tapo penanian tu penanian mangka na parampo anak tabati adinta. Kumaya tu mamasen na puang matua, tontong la di poparanno, tamelada nolai, ta susi Petrus, makara kita he. Na parampo Petrus tu apa tu dadi? Kina morongan den duka ki itu marasan mapa adi tu penan tata parampo opuang mapa adi tu penangku. Opuang den apa ku kamali, den apa kuanga. Ya moto tu na angga puang ta parampo belanna to na pakaboro ki puang. Susi ki Petrus, tak na swali puang matua. Tak na swali puang Yesu, tak na pasali puang Yesu to narampo makada lah kalian. Tai apa? Sangadin anak puang Yesu. Ali tu dalamu. Pembuangan ni rokok tok sa de kanan na lopimmo. Nala din nama pa. Nako puang Yesu nala din nama pa. Puang Yesu kana sai. Kumetu katuanta marasan umpempati apa melo. Teman-teman ko silu salana samay ko milan kapatonganan iya teh. Kamamaliran iya teh. Ta nanungi, ta sorongi, ta parampoi. Tu dia nak kamaliranta lah ko olo malabi na puang atau tumampata. Lante kasih pulungan ta kami nomban, lata pas sambayangan batu pira-pira tomatuanta. Tahun na puang mata tulan agan kamalaman batangkale, lontari makomi kamatotoran, lontari makomi kamalekian, lontari makomi kasalamaran. Lata pas sambayangan keden ni temiton na puang tu di kami doli banua pak dampian lan agan kamalaman na den duka tutoma tuan talan agan kamatuan matua induk banu karurungan ya matu indok di pakaboro ibu Maria papayungan matotok komi oma malapu komi napasake puang anak ampomi tarukmi napasake puang mata tu katuami tapas sama yang ngandukai tu sangayo kamalambu lan pengkarangan na puang matua ya matu penatu andarias pengrama tu marasan solara punna marasan solar keluarga bati inalan agan kamasusan jona kami bukoranna teto na pakaboro tona sangkalamaran lan katuan tanan dapo siya mairangan na kapatonganan na tambe kaboro umpang matua tu mama ela lah dianta yo mangkasa rampuin deran tepau nakadutu upang mata tu mintu rapu tapas sama yang ngeduke tu Gracia Violeta Jakarta tulah maktes lamentama misa inan kapeladaran tuna kamali ina angga siapa buda duka bati ita totemo tu pasaka kalena lama ates lah na angga tu mainan lah pataru kulianna kapas sekolah na kapeladarana dan nau pak ya temi pia ya temi bati na pamanasa pang matua tuna kamali ina ya duka tindading kulian nah kamali duka ya aku makin aden dompa atu nang ku kamali duka la mendadi tona pake puang mendadi proponen madim pandita adingku patongan ni den atu nak kamasi komi puang nah tambai komi puang tak ada tandai piran tapi den atu patongan ni adingku duka lebih halo lebih matotok komi adingku sehat malapu nak pake komi puang matua nak papa, mama, kami pasambayangan kami malapu. Lebih diberkati Tuhan luar biasa. Halo, ada anak cantik hebat luar biasa. Luar biasa suaranya luar biasa. Luar biasa. Petikan gitarnya lebih luar biasa keren. Anak-anak muda hari ini malam hari ini membantu kita. Mereka dengan setia. Ulendi penakina solana pena marampa anak temi bati. Tama adin bisa sipulung si tamu lantai kami nomor wawang itu temo. Dan duka temi ibu-ibu jolu nina. Rampo duka mempai berkat Tuhan. Weh luar biasa. Nakamasi ke ipong mata solanasang mabong itu temo. Pasake ke ipong patongan nih. Pak kabor na pong mata manda. Pasake na pong matua. Bintin lan ka Tuhan tamas sambayang. Kure semanga puang ambek mamaselan kada Tuhan surugah. Ki patongan opuang kumatomi pakaborokan. Ki patongan opuang kumatomi kamasekan nih. Mereka nenek mak rupa-rupa tu agan katuan dadilan katuang ki. Biasa na pemapaan di penangki na pomanga penangki na pobangke penangki opuang. Apa to temo ki patongan ki kanasay kumatomi pakaborokan. Tomi alam masekan nih.
Ya kemen palakan mati Allah malabimi tak emi pasulelo obangkan ni. Ya keman dakakan opong mata tak emi lam pasulelo obangkan ni. Ya keman sambayangkan ni opong mata tak emi lam pasulelo obangkan ni. Kure sumanga atau mi pasakekan, kure sumanga atau mi daranaikan. Kure sumanga apang tu kadami mangkom pamatoto penangki. Mi pasakekan susi Petrus sola sang manena. Mi pakaborokan ni opong mata susi Paulus. Mura karena biasa kadaki tu penangki. Mura karena biasa tangamelo tu penangki. Kure sumanga opuang, kure sumanga. Den tu mitami opo mata totemo lan agan kamalaman, pasake siapa kaboroi. Den opo mata tutami lan agan kamatuan na, pakanan na opuang matua. Opuang den te bati iki anak kita rok bulang kitu male, umpasaka kalena lama ates, julu perguruan tinggi tu nak kamali na anga. Opuang pasake nama adin ditarima, pasake opuang mata nama adin mi palamban. Nia temi anak-anak kila masan nang laparan nu. Opuang. Kure sumanga aduka temi anak-anak temi bati temi bongi to temu nala katanan. Ya temi anak-anak ki opong matua den tu mamalik la mendadi proponen mamalik la mendadi pandita. Oh puang kipalaku umba atu nakalo ipenami umba atu puang matami tambai te bati. Oh puang kure sumanga den duka temi anak-anak ki opong matua. Telan atu pura diboko lan agan kamalaman batang kale. Paki patongan lan sanganna puang kipong Yesu. Ya te bati la sule maleke. Ya te bati la marampa. Lami pake lan pengkarangami. Kure sumanga apuang kure sumanga. Ya te mi bati tumangkom penanian pa apudian num pamaratu ko mimpakilalakan ni pasakilu ke puang. Ya te sang silurangki opuang matua tunala katanan. Umpalumingke temi apa dipake lan teka menomban kure sumanga. Kina toda solanasang marampang kamairi temi tommi anak-anak mi. Temai kombongan tuuntulakan ni opong matua lan tepengkarangan mabongi to temo pasake temi ladi kaneno pasake temi ladi iruna pasake opuang pasake opuang. Puang ambek mamase ki pasambayangan den temai sangayo kamalambu lan pengkarangan mi. Papa ela opong matua solamintu ora punna tumangi opuang tumangi. Napembokoi to na sang kalamaran. Napembokoi to na pakaboro to pakaboro. Male mo to na memboko to maela. O puang pasake te sangayo kasolamintu anak bahati taruk bulan paarapuan. Karuti o puang karutu ikalumingkana yung mangkasa. Larampo tamate tonok, larampo tamate inan. Kisorong o puang kamu mak pasake mak pakaboro. Puang ambek mamase pasake panundi to mak kamaya lan te kombongan. Pasaki tu mintu kombongan mi opuang daw te kulina padang. Lami rinding pala solanasang. Lami kulam butaruno angga mairi. Na tuo marampa daw te kulina padang. Sali papan daw te lipu dayanan. Umpu di umpakala abi ko. Meka aluk tuutun. Mengka mo yamati olo malabi mi. Pungambe mamase. Dempi mani te mai tangki sa abu. Tu nakamali itommi. Naparampo. Napesabian na kure sumanga. Oh puang tarimay. Tarimay pasamengan na tomi, tarimay pangando na tomi. O puang. Kure sumanga. Kameloan kamarampasan pasakemi. Mi doloang kanopuang mira tak tuna kalau na penami. Melo da pentiromi. Susi tuna angga penami. Kure sumanga puang. Kure sumanga. Tari makan tema sambayang. Pebalikan ite mangando. Lansangan na puang kipong Yesu. Tumangko nadekkan mas sambayang susi tuna kuah. O ambe iki daw suruga. Kipalaku ana dipakala abi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tupak poreami lantelino susidao suruga. Bengkan sila sana kikande allo iate. Siapa ade itu salah budangki. Susi kami umpagari salana atau kasalan lako kaleki. Siada miloran kan diroso. Sangadina rinding pala kan. Dak narandan kan dia tabulituk. Bela na kamu nampui parentah. Sia kapan? Sia kamala abiran. Saya lakona. Amin. Kure sumanga lako Bapak Pendeta, lako mintu anak muda sekolah minggu,
kolaborasi malam hari ini dibawakan mengantar kita dalam puji-pujian. Terima kasih juga kepada teman-teman pemuda di belakang layar yang sudah membantu sehingga live pada malam hari ini boleh kita nikmati bersama-sama. Dan juga terima kasih kepada seluruh penonton Lentera Malam yang boleh bergabung pada malam hari ini. Bersyukur kita boleh diperjumpakan secara virtual. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyapa lewat live chat pada malam hari ini, bahkan menuliskan pokok doa untuk didoakan bersama-sama pada malam hari ini. Saya menyapa dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang telah masuk dalam live chat malam hari ini. Margareta Lete, Samuel Sampe, Alexander Payung, Bapak Freddy Balapadang, Ibu Marten, Bapak Marten Patandianan, Bapak Ferry Layuk, Ibu Martina Sampe Kombang, Bapak Raja, Bapak Kiel, Bapak Julise Napi Tupulu, Ibu Nita Pasanda, Bapak Herman Palangan, Bapak Kala Ampulembang, Ibu Martina, Gimas Sucitra, Ibu Nelly Paresa, Ibu Yusniati Topadang Turu Alo, Ibu Yuli Tandilakbi, Bapak Benyamin Wolo, Ibu Kristina Kadang, Ibu Mariana Palili, Ibu Delviani Meliana Balik, Rante Kondorura, Ibu Agustina Usa, Ibu Monika Randan, Ratna Kusuma Dewi, Opu Praja, Edi Yulianto, Yonatan Nathan Martadeli, Ludia Sampe, Ben Gio, Evan Patongloan, Martinus Saung, Bapak Israel Lobo, Bapak Gayus Sumbung Tangke, Patabang Li, dan semua yang telah boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita tetap senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian Ku Tetap Setia. Mari kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap bersukacita dan bersemangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Salam sehat. Bungi melo kita solanasang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis
tulis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.